Lotshani masokana. Ngiyethemba nivukile bafana abadala. Abaholi bakusasa, abadosi phambili bethu, abaphathi bethu bakusasa. Ngaphandle kwenu siyafosta. Yabona empilweni ngithethe isicundo sokuthi nakunezinto ezingangiphunyuka empilweni angekhe ngivume ukuphunyukwa ngini. Niza ngiphunyuka ngizamile bafana. Niza ngiphunyuka ngizamile kodwa bangiphunyukile bona. Kodwa ngilingile ukubatshela abasana bethu abasakhulako. Ngilingile ukuwatshela amasokana wethu eza ngemva kwethu. Ngilingile ukubiza amadoda aqinileko abobaba abaza kuphosela esivivaneni. Bafana ngekhe nisiphunyuke, ngekhe nifahle. Yazi ke nginicocele nasindaba. Ngakhe ngahlala emkhukhwini. Ngakhe ngahlala komunye umkhukhu onzima. Umkhukhu lo phasi bonga kaplesterwa. Bengichise nje kwaphela umada. Ya, bekuyifluru yami umada loyo. Festere la khona belingana mahalasi, la kungena khona amahalasi besifaka amaboxi namasengana nje ukuthi net isivale kungangena umoya. Festere la khona olivulako unesigojwana obambisa ngaso wagisa ngaso isigojwana leso ukuthi ulichunduve la ake sigodo. Well, bafana abadala kuyaphumeka emkhukhwini. Yipilo ebudisi leyo. Kunento ebeyikhona ngaphakathi kwami ebeyingenza ukuthi ngikholelwe ukuthi ngizophuma kulomkhukhu lo. Libhudango lami. Kungakho ngithi bafana neza ngiphunyuka ngizamile. Into engibawa ukuthi ingafi ngaphakathi kwakho libhudango onalo. Yazi ibhudango benginalo bengikholelwa ukuthi nangingafaka inyawo nje kuphela kuyokuba lula ukudosa lesibili ngingene ngomzimba wonke. Bekubudisi ukufaka inyawo, uthi uvela ngapha abavalile, uthi uvela ngapha abavalile, uthi ungena ngapha abavalile. Sidlulile endaweni ezifana lezo, sifuna ukunicocela, sinitshele, sinifundise. Yazi okubuhlungu nje ukuthi nanoma sithi sivula umnyango ngena awusangeniseki ngendlela okhambe ngayo. Wazihudula ematshwaleni, endakamizweni, waphila impilo yobudlapha. Nakufanele ungene, ikhono unalo, nakufanele ungene, awusangeniseki. Zibuthelele. Kungakho bafana abadala ngiza nehlelo engilibiza bona ngakwethu our home. Sizolistreama live ku Facebook page yakabongani Mthombothi ngakwethu our home. Sizoyistreama live ku YouTube channel ngakwethu our home. Sizoyistreama live ku TikTok yakabongani_Mthombothi. Yonke into nje ekhamba nobongani Mthombothi yazi ukuthi ukusuka nje nokuya phambili ngizibophelele ekutheni sisize amasokana asakhulako eza ngemva kwethu angalahleki. Mfana omdala nakunento ekufanele ingafi ngaphakathi kwakho libhudango onalo. Ngibawa ukholelwe ebhudangweni lakho. Kwenza konke lokhu ngabomgcibelo ngesimbi yekhomba ntambama. Every Saturday evening at 7 check my streams. Ngizokuletha abangani bami abosomabhizinisi engibaziko abazosiza ngembono yokuthi siyakha kanjani ibhizinisi. Ngizokuletha abakhozi bami ababakhuthaza, ababaxoli bencwadi, abantu abaningi abasikinye iphasi engabaziko abanye babo. Ngizokuletha nalaba ababonakala ababuthakathaka kodwa nabathi bayakhuluma uyadla usuthe. Kwazi bani ukuthi ungomunye wabo ekumele uvele. Kwazi bani ukuthi istream lesi engisithomako ngisithoma ngoba fanele kufezeke ibhudango lakho. Kwazi bani. Ngibawa isekelo, ngibawa ithando, ngibawa ukuthembeka, ngibawa iqiniso, ngibawa wenze konke ongakwenza ukuthi sibambisane. Ngombana lento angisazenzeli mina, ngiyenzela thina sonke. Ngakwethu sangenanga kwethu
sesimasokana. Sihlanganene emoyeni ku-digital platform Bafana Badala. Grootman lifikile bathi ngaphandle kwakho namalo ya Foster.